Osjećam se ponosan što sam danas ovde sa vama na tradicionalnom dodeljivanju priznanja najboljim mladim matematičarima Subotice za 2024. godinu. Veliko mi je zadovoljstvo što je nastavljena tradicija blistavih matematičkih rezultata naših mladih matematičara grada Subotice. Ovoliki broj mladih koji su budućnost našeg grada, budućnost naše Srbije. Šaljemo svi zajedno jednu snažnu poruku svim mladima Subotice i Srbije da je ovo pravi put, put znanja, a vi ste jedan veliki svetionik na tome putu. Od srca vam želim sve najbolje, čestitam svim dobitnicima priznanja.